I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say now you there, oh. I serve a living will not be seen no we are because Bible like I say we are we say unipa oba wo de e wo pa de obo unipa bi oba wo nti say ye wo obi na wanwu a na ye nwanwa nti asase we say pa so de obi wu anye nwanwa because mra hello mra wa ha ba ko ne say so ba pa na wo na oba wiase mu ha de a TV nti obi oba wo na de owu a enye news because emrano na ye ne wu obi na onwu da ne nana akora nana owo ne papa no wa bi wu ono da so te ase and ye be nwanwa ye be sha ase ne bisa na ase hello nti ne me say bra ye da so wo asitina yi mu de how de ye be hia nye wo nti na we yi how afi ase but onyame wo bambo bi de ma wo mfa ho ne sani asoroche ne tie odo be fam no wadi mo nkunim ahye na anim. Praise God. And these storms are inevitable. Kwan bia ni ho a wo be fa so atena abo bra asom onyame a wo de wo be fa wo ho son totroto. But anyway esese eba na wudi mo nkunim na unya dance. Minim die ntia nyame ye ne saa but biribiara nkunim die ewo okon achi nkunim die na wa he mene papa hia se minim no no so nyime ra na mfi Ghana ba no no so ti Worcester jesi amebu afu ye bu afu o se mabo ono so obabo me what trankran da mayubo ndi ye buafu ne buafu na me buafu no me se mebo no no so obabo me mo bede na mahu di obetumi abo no yonko mon kasa me ho ne enko o so obabo me so me se mabo no ye bede na wahu di obabo no yonko agi se ye ko ansa nti biribia nkunimdie no wo ekunachi ye betumi adwa yanum ye betumi aye kache bia but ye mfa mbom pa wie ya hello minim die ntia nyame de nkunimdie no kohye ekunu achi nti se usuro se wo be kon de a ende enye wadwene se nkunim na we kire na me encourage you no akọ no fi se de oka wo ho no okay yenka ne se ni oti ye mu no oso chen de owo wiase na onunti nkunimdie ba ye dia. Hallelujah. Hallelujah. So I said the goal of the Christian life is victory. And so victory has become something like a gift to the Christian. But we gain this victory by three things. We gain victory by following. So Jesus Bernard. We gain victory by fighting. And we gain victory by faith. So we say, Nyame beka wo ho no wadi nkunim yi e de ahye idi kronkron animunyam. Ewurade enyumre sorry kakra bi. Yemfa nsi ha ne ompa ne nkowate. Hello. No ma bra mo nka nkyere me. Hallelujah. Praise the Lord. So I say they are inevitable. Kwan bia eni ho a wo kwa de obaka say me de me tia me ties pepepe me ba sorry de bi eye pa wo ye no aboa
So okay, share how no cry rade behwe. No rabi so amompa. Rade share the mayo, share the mayo, so made him fear say, I can't won't fear. Any quetibia, but Sababa Chienya, Radicaya Hunti, a bedimun quinim. Hallelujah. These storms are unexpected. Mpempi no so how beba wa brabo mu ba prekope mpofrum bra wo mo aboa wo mini obi a o krum ne frɛ no sɛ o mehwɛ sɛ gya